Ulah bingung tak maaf nyareh kabar kenal sebulan amat ke edan teh sampai kada kabar. Ulah bingung tak maaf nyareh kabar kenal sebulan amat ke edan teh sampai kada kabar. Telepon ka nomor lah eli beli kontakne napaken tika mangken ekaan di ore mon lakar takun ka TV ada orang setengah andi tuli abali bula malaikat sepi. Ulah bingung tak maaf nyareh kabar kenal sebulan amat ke edan teh sampai kada kabar. Telepon ka nomor lah eli beli kontakne napaken tika mangken ekaan di ore mon lakar takun ka TV ada orang setengah andi tuli abali bula malaikat sepi. Ulah bingung tak maaf nyareh kabar kenal sebulan amat ke edan teh sampai kada kabar.